the day Ga-Rankuwa Football Association e go pele. O kile wa nna ka ko re Makhudu wa nna mo keteleding pele kana kwa gago e ne tsamaya Galfa Ya o ka lemoga gore kana go ile go rona football ene e se easy ka mokhoeleng ka teng ga yana. Remember ne ke le president ya Ga-Rankuwa Football Association. yeah Gane e tswa ko malobeng. E tswa ile mo ne ba kopantshitse mabopane Winterfeld ine ile ko e bidiwa Odifa. So re tswile ko re tla re ikemela e Ga-Rankuwa Football Association ke mo ke simoletseng go nna president fo. So tla lemoga gore go ne go le boima. yeah okay no ya utlwagala re Makhudu ke a itse gore gape o thata mo kgweleng ya dinao ya bomme Lady Stars ke setlhopha se ile gore o dira le sona ebile o simolotse go tloa go tlase gore setlhopha se o be se nna teng ka kwano ene maikaelelo magolo e ne e leng re Makhudu gore o botle ka setlhopha se se jalo. Ka nako e se simolola Ga-Rankuwa Lady Stars ke nako e le gore women football ya introduciwa mo South Africa. Ke mo ne re simolola mo teng ke mo ne go simolola the likes of Ana Monate ke mo ne sentse ba tshameka go di local football association ba tshameka ko Mamelodi local football association. So ke mo le rena ke ile ka bona go le matshwanedi gore Rankuwa le yona e nne le setlhopha ka nako e ne na le setlhopha se le sengwe fela e Ga-Rankuwa Queens. Mme ke bona gore ba jwa ke bodutu le team le one fela ke ba direle batho ba ile gore ba tla compete le bona. Ke mo ke simolotseng Ga-Rankuwa Lady Stars ka sekolo se bidiwa Tswelelang Middle School. Ke mo ke kopaneng le basetsana ba tshameka bolo mo groundong ya netball. Ke mo ke boneng gore go na le go ba yang go teng ke mo ke simolotseng mo teng. And now I'm proud gore ke khona gore these days go nne le Ga-Rankuwa Lady Stars legends ba ile gore ba khona go ira di game ba dlale. Ke bua ka le gore ke proud now gore I've produced 2 coaches tse le gore ha jana di coacha go regional league. Ke bua ka coach Dora coachang Titans, ke bua ka coach Bucks a coachang Ga-Rankuwa Queens. Yeah no tiro tsa ga gore re tswella go di bona re Makhudu o dirile gape le Ga-Rankuwa Queens man mo malobeng e bo tsamaya gore re Makhudu Ga-Rankuwa Queens ke ile go yona ke ile go ithusa se gore ke hirile jaaka coach. Mene ke ile go thusa gore ka irile ga Ga-Rankuwa Lady Stars ke batlang go neeletsa di team tse di simololang gona yanong gore in terms of ladies football o tshwantse o nne le development because ba gola and ba gola faster. So Ga-Rankuwa Lady Stars unfortunately at that time there is na development. So ba gola ba simolola yanong ba kry-a mebereko ba bang nna batsadi ke mo le gore Ga-Rankuwa Lady Stars le ya re sa re yago ya felela. Mme e be ke tsia ka go rata ka lerato la women football e be ke joina Ga-Rankuwa Queens. Me e rile ntse ke le ko Ga-Rankuwa Queens lerato le la boa gore no man nka simolola ka itso sa Ga-Rankuwa Stars ke mo ke kopaneng le basetsana ba le bantsi tota ba le go tsunami ba kopa gore no papa amogela re kopa re bulele team ke mo ke ileng ka ba bulela Ga-Rankuwa Stars. Yeah no tiro tsa go dirile re Makhudu o dirile thata go bua nnete fa go tla mo metshamekong especially ladies football ga ke itse passion ya gago ya ladies football e tswa kae go nna ke a itse gore le ka mo letlhakore la borre o teng mme fela ka mo basadi ka go letlhakore la basadi ke mo ke teng o ipatla mo teng go tlhabolla talente mo teng. Yeah ke rata gore baby ke na lo iputsisa le nna gore e tswa kae maybe tswa go gore sometimes re skera tshwenya re skera sogela hantsi bo mommy's boy maybe ke bo mommy's boy because ke motho wa mama thata so yeah le gona ladies football ga e easy ka mokgwa batho ba ilebeletseng ba le kontle gore e easy e batla ona le lerato la yona e batla ona le pelo e telele because ka bo mme re ba itse gore bo mme tsa tleleng ba ke di robot tsa tleleng ba so tsa tleleng ba so ke batla ona le lerato mo yona ona le pelo e telele le gore o tla khona go mekamekana le di khwetlo tse ntsi tse ba nang le tsone. Ya no re Makhudu re ga yana what are you busy with se mo mererong ya football? Mo mererong ya football ke president ya Ga-Rankuwa Juventus e le gore e tshameka ko SAB. Oh yeah ke busetse gape Ga-Rankuwa Lady Stars e sa le teng e tshameka ka ba banyane ba le gore ba participate mo
promotional league ya Khalfa ke member proudly member ya Ga-Rankuwa branch Kaizer Chiefs. Okay. Yeah, no. Tla tswalla ka yona e re Makhudu. O president ya Juventus. Mo bekeng e ba o file report wa gore mo beke e fitile ba tsamaile yang ene ba ile go Thabatshwane. Bo beke e fitile ba ile go Thabatshwane. Tsamaega le mathaitai. Motshameko go nnile yaka lebitso la team le re yalo le re mathaitai. Go nnile le mathaitai a ile goreng a feletse le gore Juventus e ne wa 3 points. Oh yeah. Yeah. So ke ka mo ileng ka teng. Ka moso ya tshameka ko Ga-Rankuwa Stadium ka Yeah. club. Yeah, no ke di khantsiri monate. Yeah, no ne ke le ka motshameko wa bona le mathaitai ke a gopola no na le challenge ya gore ba berekisa le bala le seng le gona ba tshwantse ba tshameke ko field B ne ba le ka ko field A gone go yeah ke ne ke le ka ko le bona ba tshameki ba gago. Yeah ne ke di kwa gatse ka o le mo president re Makhudu. Ke le mo presidente ke na le dingwaga di le 2 anong ke le mo presidente o Ga-Rankuwa Juventus. Okay. Mare ntse ke le member wa Ga-Rankuwa Juventus. Nka se re ke co-founder ya Ga-Rankuwa Juventus because Ga-Rankuwa Juventus ke a community team, ke team e le gore re tswa khole le yona. Le Ga-Rankuwa le Stars e tswa ka gare ga Juventus. Yeah. Le nna ke le yana ke tswa ke le motshameki ko Ga-Rankuwa Juventus. Okay. So history ya Ga-Rankuwa Juventus re ka e simolla no re ka e fetsa ka manta. Yeah, ora gore swantse bo ya gape re tlo tsena mo yona history ya Juventus. Ya no ha o president re Makhudu di responsibilities a o ke eng ka go? Go monate go nna president. Ke batle go bua maka cause ga o le president you just oversee gore everything e run smoothly and then you dedicate the duties to other people. Yeah. Gantsi le go ka lebella ga se gantsi ke ya di gaming. Le season e sele simolla shiki le game e wa. But I always get the result. I always get gore go etsagetseng ga o etsagala. Mo go tlhokang samboko ke mo ke tsena mo teng. Ke ntsha samboko. Le ga jana ga shiki ba bolelle ne le gore go ira spirit. Gore ka moso ke atla gaming. Ya itse gore ke tla gaming ba itse ra bano. Yo. Yeah. Ba re dia bo. Ba tshwantse ba go ke di kousu. Yeah. All right. Ra Makhudu